Hello everyone, welcome back to my channel. Mayam ngasi recipe sidena mingthole lazy brownie aina. Maite ronda hai rodi kataligi brownie hai batare. To kamai to ba yengminarasi miyam. Ahan bada sidena bowl amada half a cup grated dark chocolate laure, normal dairy milk chocolate laure suyai kaim kaide. Chamas ahum khak melted butter hapani. MC hojik ay oven da 10 seconds ki tamakta normal micro mode ta sahalage microwave later ga na double boiler da melt to mayam chocolate hojik melt ho rabani chini mukha pasi si se 3 teaspoon powdered sugar ni normal chini do grinder da grind to bani mayam asi hojik fajana mix to salani mayam se hojik fajana mix tawra matungda half a cup maida laurani asi fajana nikthokpiro mayam hojik sida sangom hapani sangom se 1/4 cup mukni ado sangom se hojik kitang tawna hapaga mix tawsanbirani mayam lazy brownie aina ming tholi se kayino haibada asi hojik mullaga same loraga fajana ka khot tawna decorate tawdoina tava direct cha drone ava aduna lazy brownie aina ming thon mani mayam baking powder se mang da thakpa kauto re duna se ta baking powder se 1 teaspoon ni the baking powder se hapa ka fajana mix tawrani mayam se dena 2 teaspoon muk sangom so half ki do video se da yawo mayam ngasi gi brownie recipe se microwave ta bake tawdoini aduna se dena microwave safe bowl ama lawre mayam hojik bowl sida batter se hapaga evenly spread tawthokpiro mayam sidena mathakta oreo ki biscuit ta adu khara thugaira mathakta hapchille chocolate chips khara su jaisalle adu mathakta cashew do kaju do khara hapchille mayam asi hojik aina oven da hape adu gai 3 minutes mo normal micro mode da dum cook tawdoini agadi bake tawdoini mayam cooker natraga khang da tawge hairagana mai do ekdam leitharaga 20 to 22 minutes mo dum bake tabyo city cooker da oragana city ga rubber ga dalo thokpyo mayam toothpick test tabada su kaimna kamdre da hojik charani se pathatle da chamas na kotlaga adum charani mayam sida yengpyo mayam se lazy brownie hairaso yamnadi hauri mayam next morning da su chanu pa na tiffin da happy wana tiffin da kara happy re तो मैम नेक्स्ट रेसिपी तक उनरसी थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब तब काउथोपिनु मैम थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय